مثلا جيم على ببجي لو بتلعب ببجي، او مثلا هفتح تيك توك شويه او حاجه زي كده. دوت بعد كل تاسك. بص يعني انت بمعنى صح كده اكنك بتكلم مخك اكنه عيل صغير. بص احنا هنخلص التاسك اللي انت هتعملها ديت، وبعد كده هديك المتعه اللي انت عايزها، تمام؟ فبناء عليه مخك مع الوقت هيبدا يربط بين الحاجتين. انا محتاج ان انا اخد كورس الالماني علشان افتح اليوتيوب، انا محتاج ان انا اذاكر المحاضره الفلانيه علشان اكل مثلا مش عارف ايه او حاجه زي كده. فده بيخلي مخك نفسه هو اللي يبدا يقول لك قوم شوف انت وراك ايه النهارده واعمله، علشان نشوف المكافاه اللي احنا ناخدها بناء على الموضوع ده. وطبعا حاجه مهمه ان انت لو ما عملتش تاسك معينه او حاجه، ان انت تعاقب نفسك. تعاقب نفسك ازاي؟ تعاقب نفسك برضو ان انا مثلا مش هعمل حاجه معينه، مش مثلا اخر اليوم مثلا انا على طول مثلا بقعد اقرا. لا، دلوقتي انت ما خلصتش التاسك بتاعتك فانت هتنام ومش هتقرا. ليه؟ لان انت ما خلصتش التاسك. بناء عليه مخك عشان عايز يقرا بالليل تاني يوم هيحفزك ان انت تقوم تعمل تاسكاتك كلها وتلحق تخلصها قبل ميعاد النوم عشان تعرف تقرا. ديت الفكره اللي انا